Boldu da otam ben. Kança jolu içpeyim dedin. Tapkan akçaң bana içesin. Çok. Уже кыйналып бүтүп жашабайм мен сен менен. Жашап алсаң, жашап эле кыркыбач балдардын көзүн чесең алдың. Ой, балдарыңды ойлоп кой, анда болсо арагыңды тыйбайсыңбы? Болду да отам мен. Болбойм. Emne? Dagı uruştuңarбы? Пайгамбарыбыз айткан. Bir үйдө bir gün uruş çıksa 40 gündük berekesi kaçat деп. Биздин үйдөн 40 күн эмес 40 жыл качып кетсе керек. Балам, анан эмне кылсам дейсиң? Билбейм. Аябай тажап кеттим. Ажырашам. Ажырашам? Akıl. Onu kara. Ayt Cemi. Hazır mına menin kolumdaki cumurtka. Bütün çıgabı, je sınık çıgabı. Азыр бүтүн десем сындырып коёсуз да. Сынык десем сындырбай коёсуз. Жумуртка сиздин колуңузда да. Tuğra balam. Cumurtka menin kolumda. Halem üybülö senin kolunda. Bardık balenin bari arakta. Haragыңды toktotup esine gelsen üybülöň saktalat. Ha eger haragыңды toktotposoň üybülöň çeçim sen dep. Hacıraşkan Allah'a jakpayt balam. Bunu unutma. Илең салам, исламдын жолундабыз. Ийри басып түз жолдон корунабыз. Канчалык өмүр сүрүп жашасак да, баары бир Алланын колундабыз. Арак менен жан дүйнөңдү ууландырба. Айгай салып үй бүлөңдү чууландырба. Ажырашуу сөзүн айтып каргыш алып, иблистин ийри жолун кубандырба.